naladawin nga income nagsara ragrag sa kunaketi itantana asawa na agpabasol pa'y narot tanaragsak met gayam mapausan akon nga adda baby nan nagparamid akon itikrib anaran himadang akpay keti itimon monyeka ta isumet itan itiliw-liw akon ngem anya pay kita si mama ay na bakit anak mete nagasawan tarin tarek man bigas malen kenat sapa turay uko pagpay matukul tay araduna mapausan nakon nga adda baby nan nagparamid akon itigriban na